Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-confirmed transfer kwi-Betway Premiership. Kaizer Chiefs ibhizi kakhulu kulona-ke usuku lwanamhlanje. Kaizer Chiefs simemezele-ke futhi ukusayina-ke umdlali loyo-ke begijima-ke kwiqembu lakhona-ke e-England laphana-ke i-Port Vale, Ethan Chislet. Impela-ke usengumdlali wamakhosi ngokuphelele. Kaizer Chiefs izomsebenzisa kuyona-ke le season siya kuyona. Umdlali-ke wasesiswini lo impela-ke usesayinwe iyona-ke i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.